Барыңарға салам достор. Бүгін сіздерге мен жаңа проект көрсөтүп койдум. Ал проектте сіздер без вложения акча салбай и с вложениями акча салып иштесеңер болот достор. Ал сайтты мен сіздерге көрсөтүүдөн мурда каналга подписаться этип, лайк басып кетүүңөрдү суранам. Сайттын ссылкасы мен описанияга калтырып коем или комментарийга калтырып коем достор. Барыңарга ийгилик достор. Каналга лайк басып, подписаться этип мени колдоп кетесиңер деген ойдомун достор. Короче, достор, бизге ушундай сайтты реклама кылып атышат. Биз муну азыр сиздер менен текшерем достор и проверка кылабыз. Давайте бияка биз эмне кылабыз? Киребиз и обеспечивать свое будущее ежедневный рост для финансового благополучия. Хорошо, зарегистрироваться басабыз, естественно. Введите ваш логин. Логин өзүңөр каалагандай коюп кое аласыңар. Ким маус дейсиңер, нару бери өзүңөр билесиңер аны. Бияка эми кыргызым аккаунт. Өзүңөрдүн Google аккаунтуңарды коесуңар. Пароль. Придумайте пароль дейт. Парольго өзүңөр надежный болгон, өзүңөр билген парольду коюп коесуңар. Комбинация слова состоящих из 4 символов для восстановления. Бирге эмне жазабыз десеңер, если аккаунтуңарды пароль азыр мынаяка жазган могу парольду унутуп кала турган болсоңор, бияка силер өзүңөр бир сыр сөз жазып койчуңар керек. Мисалы итиңердин аты, башкасы и так далее. Каалаган итиңердин атын жазып кое аласыңар бияка. Или мышыктарыңардын атын, аны өзүңөр билесиңер. Бияка биз Мустанг деп койсоңар деле болот достор. Зарегистрироваться басабыз. Так. В пароле должен быть кстати, парольдун башына чоң тамга менен жазышыңар керек деген ошибка чыкты, поэтому исправить этебиз и все. Зарегистрироваться басабыз достор. Биздики уже успешно зарегистрирован болдук. И эми личный кабинет, добро пожаловать. Ушундай айта чыгат, бери. Давайте эми биз бияка, если мондай версия для ПК кылып алсаңар, бияка силерге удобно болуп калат достор. Так, инвестиции и депозиты дегенде мияка өзүңөр көрөсүңөр тариф. Бияка тарифтер бар достор. Тариф, биринчи тариф 100 рубль минимум, минимум 100 рубль аласыңар. И каждые 10 минутада бияктан силер акча түшүп турат и можете выводить или так далее. Биякта так еще 6 тариф бар экен. 6-чы тариф бизге минимум 7,5 рубль. Бияктан силер без вложения иштесеңер деле болот достор. Аны мен кийинчерээк көрсөтүп берем. Давайте мен азыр кичине 100 рублей пополнение кылайын. Так. Обратите внимание, прибыль по данному депозиту начисляется каждые 10 минут. Создать депозит. Кстати, не видите. Бияка биз пополнение бияктан кылып алабыз достор. Так. Пополнение баланса. Балансты пополнение кылганда. Вот. Сумма пополнения достор бияка 50 рубль. Пополнение кылсаңар деле болот, и башка кылсаңар деле болот достор. Биз бул жака 100. Эмнеге 100 достор? Эмнеге башка тарифтерди биз пополнение кыла албайбыз? Кылсак деле болот, но эмнеге 100? Башында достор обязательно кичине суммада баштагыла, чтобы анан силер чоң акчага күйүп калбашыңар үчүн. Достор, короче, муну алып чыгат силерде деле номер банковской карты получателя и 100 рублей. Муну биз басабыз. Өзүбүздүн картага киребиз, карта приложениябызга киребиз. И эми биз бияктан пополнение кылабыз. Кантип бияка биз ставить азыр копия болгонду коебуз и по номеру карты. Бияка биз ровно 100, кстати, 100. Бияка 100 басабыз. И давайте перевести. Сумма принят. Бизге кичине комиссия менен кетти. Ладно, эми сайтка кайра киребиз и я оплатил дегенди басабыз достор. Бизге ошондой акча түшүп калат достор автоматически. Достор, силерде деле мондай обновление, то есть проверка болуп атканда мондай кылып силер сайтты обновление кылып салбагыла. Если обновление кыла турган болсоңор, могу платежный эмелер, карта номерлер алмашып кетет и силердин бияка салган акчаңар жок болуп башка адамга эле жөн эле кетип калышы мүмкүн. Поэтому достор, адашып кетпегиле. Все, достор, биздин баланска 100 рубль акча келип түштү. Биз эми бияктан инвестиции и депозиты дегенди бас. Кстати, мен арканы баса турган элем. Инвестиции и депозиты. Муну баскандан кийин биякта бизге тариф биринчи увеличенный процент ставка. Прибыль по данному каждые 10 минут. Сделай депозит. И депозит создан. Достор, бизге уже акча. Все, обновление кылабыз. Биякта баланста бизде 0. История депозита. Прибыль 145 рублей.
Жактан достор биз өзүңөр канча иштеп алышыңарды көрүп алсаңар болот достор. Информация полная прибыль 15%, вылеченный процент 30%, ваш полный доход ошондо 45% болот. И биз азыркы 100 сомдон 145 рубль иштесек болот достор. Эми тариф 4-чү, 2-чи, 5-чи, давайте пример, биз 6-чы тарифте, 6-чы тариф биздики 7,5 миң салдык. 7,5 миң биз пополнение кылдык. Полная прибыль 1,5 миң% достор, увеличенный процент дагы 1,5 миң. Ваш полный доход достор ошондо 225 миң болот достор. Бул канчада? Бул 30 күндө достор. 30 күндө биз 225 миң иштеп алсак болот достор. Поэтому өзүңөрдүн каалооңорго карап жакан саласыңар достор акчаңарды, и чтобы өзүңөр күйүп калбай тургандай кылып акчаны саласыңар бияка достор. Поэтому өзүңөрдүн страх и рискиңерге карап бияктан акчаңарды салгыла достор. Силерди мен бияка кирип заставить этпейм. Вот достор, сиздерге айткандай эле сиздер өзүңөрдүн страх и рискиңерге карап бияка акча салгыла достор. Сиздерди бияка эч ким алып сүйрөп келбейт и башка кылбайт. Зордуктоо жок достор, өзүңөргө карап өзүңөр бияка акча салгыла или салбагыла. Бул өзүңөрдөн достор. Айткандай эле каналдын ссылкасын описанияга калтырып коём достор. Кирип, регистрация этип, акчаны салып, иштеп көргүлө достор. Ошондуктан достор, всем пока, всем до новых встреч дейт беле. Жаңыдан көрүшкөнчө достор.